Byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi ni kuri Kabera series, ni amavideo bagezweho, ama challenge, ama update kuri Kabera series. So uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru ziba zigezweho hano iwacu mu Rwanda muri showbiz, ibintu byinshi bitandukanye. Mukore subscribe, like, share na comment, munatubwire ukuntu mubyumva. Twinjiye mu kiganiro cyacu ho gatoya, tugiye kwitsa ko ku kiganiro YAGO yakoreye Kampala aho asigaye atuye, ari kumwe n'uwahoze bita Fabien umu ex wa DJ Brianne. Aho bari gukora ikiganiro aho umu ex wa DJ Brianne yasabye DJ Brianne imbabazi yuko yavuze ngo yamutamitse ngo bitarabaye, ngo ariko ibindi byose yavuze ni ukuri. So tugarutse kuri YAGO mu magambo akomeye cyane yavuze kuri DJ Brianne ati DJ Brianne ni umutinganyi, ndetse n'umukobwa bita Tesha bari gukorana vlog nawe ni umutinganyi. Ese YAGO ni ukongera kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga ko tuzi ko YAGO yamaze kubaha imbabazi? Mweke tumaze tubyumveho gatoya YAGO. Wowe DJ Brianne uri umutinganyi, icyo muri kumwe ngo ni Tesha ni igitinganyi. Iyi video muyifate noneho muyikoreshe, muyitambaza ahantu hose, muyikoreshe munakora ibyo mushaka, kuko mwese muri ibitinganyi. Niba munatingana muri ibitinganyi, wowe nicyo kigenzi cyitwa Tesha muri ibitinganyi. Ibyo mwirirwa mujya kwerekana abantu ntago ndi umutinganyi, gera ngewe ndabivuze mbibwiye abanyarwanda bose niba utari umutinganyi cika ku kugenda nizo diki mu bipanaro, cika kuri ibyo bintu zo beshya ngo kubera ngo babivuga ngo kubera ukuntu wambaye uri igitinganyi. We DJ Brianne uri igitinganyi, mbisubiyemo, nabigenzi bye by'ibitinganyi mubireke, ibyo bintu mubireke, ibyo bintu mubireke. Nuwo washoboye kubana nuwo ngo wenyine, abandi bose ntimukibana, ntimugishobokanye, ni nayo murimo gukorana content, abantu barimo baravuga ngo muri ibitinganyi mukababara. None se ntimuri ibitinganyi? We na Tesha ntago abakobwa tereta tubazi, ntago abakobwa. Okay, murabyumva. Twatimo turaganira se YAGO yongeye kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga. Ese YAGO yaba yarababariye cyangwa ni gutuza ugatanga gahenge, ibintu bikaba bigenze gake? So uwo YAGO yari yatubwiye ngo yarababariye, so birahosha biranarangira, showbiz irongera akomeza, ibintu biba bishyashya ku mbuga nkoranyambaga, twenjoying ibindi. Urumva umunsi ku munsi inkuru ziraza, izindi zikagenda buhoro buhoro zigenda ziza gake gake. Ariko umuntu bita YAGO arongeye ararikoroje ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo anabonye abantu muri comment bari kuvuga ngo YAGO akeneye attention, cyangwa ngo ibiganiro bye byasubiye inyuma, ashaka ko byongera bikazamuka. Niko abantu muri comment bagendaga bavuga, ariko nge siko mbibona mu mboni zanjye. Hari igihe wenda nk'uko YAGO akunda kugatara igihe umuntu aba yarakoshishe ugapfusha kanga ukavugwa bigapfusha, ariko YAGO ni nk'amagambo akomeye, yavuze ati niyo wanamutumiza yavuga ko DJ Brianne ari umutinganyi kandi ngo bica abana b'abanyarwanda, ngo ndetse n'inzego zirabibona zikabyirengagiza. So burya ntabwo umuntu yavuga bino bintu atabizi neza, ntawamenye niba ari abatinganyi cyangwa atari abatinganyi, ntawamenye. So twe kuba iki kiganiro cyasohotse turaza kureba verisiyo ya DJ Brianne, kuko nawe turabizi ntago yaripfana. So ashobora kuza gusaba imbabazi nk'uko yagaba byifuza, cyangwa DJ kuko tubizi DJ Brianne nk'umuntu wakijijwe, nkeka ko atari buze gukubitaho comment ya danje, nawe n'umuntu uri butange verisiyo yiwe akamusaba imbabazi nk'uko abyifuza, cyangwa akaza kubyihorera. So ntawamenya ibyabo. Urumva YAGO wongeye kuyikoroza ku mbuga nkoranyambaga. So mureke twe turekeraho, turaza kubahereza ama update uburyo
video Brianne nawe araza kubivugaho ukuntu biba bimeze. Ndakeka pe araba ari umuriro waka sana. Yago ni umuntu ujya ukoroza imbuga nkoranyambaga hagashya bikagenda bikaba birebire cyane kabisa, avuzamo sabe ibiki cyane. So mwakoze kureba ino video, ni kuri Kabera series, ni amavideo, ni amakuru aba ari update hano iwacu mu Rwanda, abatwika sana. Ni kuri Kabera series, turi kumwe. Ciao.